eba Sompa Asem Mpe Nipa so no so aba pa sima enum ewo Sompa 93.1 yedi atwaguo ewo Sompa TV no so abrewa no ose mu TV ne de ani da ho enwansena bia ani da ho kroje enya asem keto akra we ne Sompa Asem Mpe Nipa no we na santeman agiatum wodofo asisisem epo menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne poma sibre ni ade ama kama nigiri wasinuro wafusa wa wasiadaka wonka konkotema mini wase abetie esijaso hey adigade abakade kumasi jom ene kachire wobi na wobi so enkachire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no enadwo wo mo aka wo mo ho aberwa no so aka ho anyemi TV so enu tino ene ye obi kachire asanteman ewo bi kire asanteman ewo dwumadie we so enya asem keto akra yanim ten ena ye kro ene asem chechire nchemienu ena yede ebegu apaso ne kusa ne yasuamu ade ne yatumi adibi aboye bra dwumadie we no medical ka kire se aha na abete empaninsem aha ena abete enkomode aha na futusem a etentra brabo na ya brabo ye no aha ena wo bete no na no bete wo mono asamwa enka kokote wagye na adwa lumba ene watia ne nachi ekakra eno tino nyame yadom afiri kine kono obete no enka kokosachi Fletcher wone nkwanta bisa Isaac omni producers ya ye no omo edi dwuma na womo bo adwuma enya asem ketwa kra afi mema womo award afi omo ye adwuma papa na ye call Sompa TV hososo a systematic press wone safo kantanka na branch ye friend Tony no de enwumere de wonfa Asem Mpe Nipa so wochim yeto a no wochim yeto ha no ye fa chi akese enkoma Sompa TV for no engineers wo nyina mo bo adwuma papa enya asem keto a na mrantia wo mo adawuruma social media applications no mubehu Sompa Asem Mpe Nipa wo ho no Facebook and YouTube no ne Twitter no Azuka ne fa Nigeria ni ne fa Ghana ni na America dressing dey say dey wo fa ne kwa so afa asase dey so fom so a onye mayehu Kevin Oyata wo mo bo adwuma wo MC aho enya asem keto gidi master technician chief technician Nana Yaw wo kajagum enya asem keto akura kofro bofum pa bema asuketo am yi pebre na ase Aboagye fosuo 19 fosuo me na meti adwam na mede Sompa Asem Mpe Nipa no ekobose asase so me ni funtumpo akatachie no serebia bonche nana atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa no na ase Aboagye fosuo magye madwa ene yekoya nim ten asem twetwe mienu ene da ya proso a ye betu no sere ene abasa kama na moso masua mu ade omna samo bibia boko de ofo bibia boko na nya boko sha me baye na na ya ka shimbi cheme technician for penny who me an so penny na mpo me na mseye am se na so se akakra akakra say se ne botom nye na ni bonkum ne henhem ana ya so han ni sha wo hu fom me na rechichire se Ghana ha de mom ha o mani o mu hu fom no doso uni sika no asa Yaw Oforisuo se sa Yaw Oforisuo se ti onya botre yaw enye yizi sha enye yizi ade bia me ka me se Ghana no se no me bi ni adome ya menim sika pa e friend sika pa se kura wutimu a yaw ehia for doso chen sika fo bia de bia no hia askafo no muswa no omo de hia fo no be ye nkoa saa ye be ye nkoa saa nyame ampatapa na nyame anya adom a ye ma nyina ba be ye nkoa wasikafo efie ahomete
Yaw no ma bi koso na minim na se so mu tutututu amena bi nketenkete bi ye de po bi asim se minim se mbro no so ebi wo ha na mi busa se o mbaye de wifi ana ye so mbaye wifi am se Ghana de mu mi nsu yesu mu ma ye nsu yesu camera ko om de bi sisi wo kura yi hu fa so wo so me kire se camera yi aye bobo ye hwe atiefo mu ntie ne ye pa ye ne ye betra no ma ye ne nya politics ne ye yo but ye ka de a ebe ma Ghana de ehia ye no empanifo no hweso nye camera ye o modi sisi ni ade se de boyefo be chi amanfo ente na se be camera ye sisi so yi krofo timoto su kunkum amanfo ya chibi apolisi fo ye do metima ye bia na so ya chibi it is our wifi ni ade ase ampa se no a ya wi no yen fa no to ba bi ya mi busa se after fo ntie ni yo Ghana de emisiri o Ghana ya emisiri ya mi busa se me electricity meter no de ne ho dada na wo koto a wa wo ba na de a kire so prepaid no wo ba na de a kire so na afa na wo call baby ya wonim se no me koto card koto light na se no ba number bi na wo bobo yaw enne Ghana ha metima kase wo mo mani ha wo mo pa ya wi agro mu hu ade no edoso ya no do say sai na mo print ye na bi wa na so koto ye na card no receipt ya print ma wa number na bi wo kra na anjo ye hu say 7 na hu say 6 yaw wan wi obegina prepaid ni hu sa special bi wo kra no kwa neto ya brewa na TV Sadi we ka bra ko ba na ko de acheso kwekwen na ka fa. Enei ya wo koto lighter. Chi se no se ya na dwoa. Wo fie wani a buba be se no me bobo enfa. Na maba enfa. Na maba de se nipa ba yi na be gina ni nyina se se ayi no mo print ye no, I receipt no. Number na wo no egu number no amayi. Yaw we pa any say wo Ghana. Ade wo ho na eye simple maye no yempe ni yakofo obi selfish interest obi bottom ebeye menti yaw no de ne dia ba na yafa enne yawo hwe TV television wo hwe a ekwadru ba bia na kate network no na kate ti se che kaka na sa picture na sa ba yaw abrafensa ne hwe bikisi ni kwadwo kwache ne ye friend say kwadwo sofo daizi mu na obram na ye tikopoyi yaw etuamu sanu kwa na black and white o sese ye kwa menko mansa no ye se ne ye se ye koyanim eni yaw ye koyanim enne 21st century obia ko nanimu bibia ye se bibia digital se de no yaw me se sa decoder no a ye hwe no yaw wo hwe o TV a minim se menko na ma experience sa manfo so experience amanfo nka wo hwe TV sa yaw wo na ko break kakra the network in Yano. Ewa na saba, we are some papani. No signal, mo ya mo imso de wana humbi. No na bugusu no signal. Yaw, we are some papani. Entertainment be na okuma send entertainment kakra di wo fie no. Hwo, enti wei, enti mitai. Dada na ho na okoto na de acheso kwen na afa no. Eno no nye, se de chese ho ha wani a. Yaw Ghana. Oh, yaw. Ade ehia wa Ghana nye bi ni sa no ma we no de ehia wa Ghana ha no Ghana jata mashi o eti e be se Ghana fo mpanifo de ehia pa no munya maye ne munya sa de gita ne wifi ne ade no ade a oh enye de ehia ni omunye de se ne fata omunye de se na efata na Ghana mfa ne tampa emfa emfira Asem o wo man Ghana no obetumi adwene ho a ontia se ama Ghana no ankasa no kora no oyo ba kora no a wo na wo abo abrewa Asem o mamu hwe ya nke de pede se MPP ne ndisi atwamutan omu na elidi en but then kai wo mu ni se aba bi ba na sa aba de ote so no kwa na nka aba na obeba no check hwe na se nka we de abo on man na nka ama na wo onye ne sa nka ama na wo we de
Chese ye pamu no ma nyina ye ma nipa da sani do. Ayi semunti. Omo mane wo ho. Aya bufuo ntini apamu bibia. Ye won krofo. NDC ya MPP ye. Enyo. Ye won krofo bi on betumi aye adwuma no. Aye adwuma no. Enso so no. Enso. Weni mi party. Tigana beko so aye sa. Ayen ko anim na. Anwe ya. Na ye wo futu semu a ye de ebre yahwefo ene ye tiefo. Na ena futu semu no me pese me hyeda sani bi nkura ne ena anwumre. Enkura ne a me hye wa na anwumre ne se wodofo enka achi ma. Enu ti show sapomu ensuo. Wodofo yenum suo emfa ntwen wo pew na enka achi. Abrantie bi bo nwumi wo se enka achi ma me da bia da. Wodofo de wo hui ama awreho adware wo no. De wo hu a ama ewiase enye wakono no. De wo hu a waye wadwene se nka wo beka wano aduro no. Wodofo opena asi o. Eni tinkura ne a me hye wa na anwumre se nsuo beto ama fom aye mre ama. Wodofo enka achi kura o. Eno ti Japanisie ne hono na hono ebekun. Ene na enkoye emfama wo a. Mi wo gidie kese wo krupo twedi ampomu se. Wo china ewiem betumi asakra de ama. Ma me papa adwuma no wape bia che enka achi ubenya bia ye wate. Enkachi ewa wadienim emma nti susudi awreho. Na wadie no ubekobi amana yakono. Enkachi wa brabom ma. Anu nti obaye ayedanya nyankopon bema watri bani bi wate. Kan wakoma to yem. Eba wo pebi no ntino eduru baabi eduru bia wonom kensem fata na hoden ma me papa kan wakoma to yem na nyankopon etumi sakra wiem abribia. Eduru baabi a wankasa no wadwe chiro se enye yie na enye yie soso. Eno na menhye dasane bi enkura ne se ewiase mu asetra ni mu nepa wo pebi no. Ade a wo pebi a wonni bia manfo ede bo triso no. Eno na meka kire wo dede bia na anwumre se on hye ne sapomu nsuo. Na se wonum nsuo de twen wo pa. Krupo twedi ampon ba se ya domo wo sakra wiemu no. Orofo enyoma ebetumi asesa ede amawo. Se no siambo anopa bebo na nwumre so a. Na nopa no se wunhira antumi ampie wo yedie kwan so a. Ade bia wani da so se betumi aboa wo no a. Se wonsa anka na nopa no nsia no a. Orofo eno na menhye unkura ni ena nwumre se senia na nwumre ni no nsia no. Na nyankopon ahye ne ho animonyam. Ena nwumre menim atete ne wo haw bia wonam mu. Menim nkoda na ukoketa so a na ni so dwira wo sumye atumi afo. Wo bia wo ne haw a wo de ete asase so. Eno na me ka kire wo dede bia na nwumre se o haw ane amane no wo nam mu no enka wo so wate. Adwindwi bia to so ama wiase nya wakono no. Eno na me hye dofo bi nkura ne ena nwumre se krupo twedi ampon ba se yadom timi sakra wiem abribia de a. Mame se ne wonsa antumi anka de wo hwehwe a. Se na wotwi wonsa anka de wo hwehwe a. Se bosumi enwoma enkoye emfama wo a. Se afi na wani daso bi na emaya odofo
na asema meka kyerɛ wo ne sɛ si abotre na hyebre sesafo oni awurade ɛyɛ me modɔfo pa sɛ yaw aboagye fosuo ne ntin fosuo ɔmra samoa yo ɛdaase sɛ na so nyankopɔ ayɛ adom ɛnadwo ɛnwo saa ne nso utwumu tan ɛnwo okura bɛdwo oni madwuma nso anso broni ti de nyankopɔ asɛ ɔde aba bɛdwo samri nya obi ana nya ne saa ene samri obi da manim obi nso sɛbe ɔtɔntɔ pɛsɛ otwa kwan mu kura na kaka akora bɔ no firi wiase afro nkrofo bi mame nkyia ye ne anwa ba abewatia on kran ɔhwɛ dendenden abewatia bia obi ano ne me wɔfase akwasi Sompa akyia no mame nkyia ke edu gas papa fie de nanse wasa de normal fofora ba ko the TikTok fire ko normal wodi abegu anya sempeto aja ba free nana pramso nana e bia obi a nkwaso one nana pramso hema ne onkonwa afo nyina ya che obi bia yenche senior college obi a meka se mebodi amenya mane omu nyina ya ade pa meka kwajo space ne mbako timi nkobo obi ade che obi bia ya mo bia kama nyakopon we obi bia so yawo wasema wo kan ana wo de abai enkachi me bae me ne maame bi na ne case mo bi na de case ne breme na me invite maame na numere ya na asem no maame no de onipa ne ka ache na nipa ne beto manim na ya na ye ka che tifo se yensem no dodo na ya na edu mebi a ya na nsem ba ha pa ne mo nsem odin a ne yabu mama wo fidie so ti me ne maame ne to aye kasa na think say na sa tam no nya wo obi na ne gina wo so hu ya age ya bisa maame ne ka kasa bi ti na ya o edru mre bi ho no nipa bi a oti wiase bi ase onya abotre asem a wo ye obi di abrew tobo woni nipa kasa tobo ne wiase no so oni ma ho kire pa apenya ya na mu odin bu ho ana de ne ebo apaye obo apase obesisiwa na obedi flow obu ho nso a enye saa na ope no ho saa o maame ne se oba wiase no ade osuro ye ka so obedi obi ka nemo nko bi ne ka na nko no kura mfa nche nipa kro na woni mekwan ya fa so asika ekuta ni nyina ase ampa ya wiase no obi timi to wade ba ko wodi sika keto na ba beto na sika kase nyina akodi ne ho enche wiase nka se wiase da hokwa maame ne kasa ya koduru ba bi se wode asem na breme papa ndi asem na breme wo se duru mre bia na ho kire wo no so no ka e ba ko pesa nko nto no ho to kwam na ka ni nkuni na asem fa na asem nko branti okotwa na damfuti attention on na damfo ne ka nti wo ku no let us no afa ne ho de but I wrong mistake kese pa de pese ye kan nyina ne se enka chi wa brabomo ya ampa eduma bi asa kasa we ye ne ahiafo nkwa na kama yen ye ne ahiafo nkwa na kama nanso saa na sese ye ka kirewo ya metra fidie so nka ncho sese be kono madrowu ye metra fidie so nka ncho sese be ahia unte dai fasika ko wo hukun da bi aw se ye won krofo bi a eduma bi a se mfato nti na ma prison ya ono ne jail 50 years no ko mu a woni obi ko di nkomo wasiko maba o wo so na de na do ba wo se ma se na wo ye ma se wo se hwe me de condemn o me de kwa da hwe ade adu mi mpie o se na wo so o se me man 50 years we na 50 years na wo so na me de kwa condemn me di kwa kokume sana pa bonete obi ene wo tie ye bia no ye betimi di nkrofo bi mfato ho ama wo se ye wo akora na nye wo ne nga ene sebe mpreduasa osore nante ye eye nkakra ya ampa edumre bia ya na mu odin wan hwe ye sa na wo beka na me ba wiase kura ba ye den nyankopon me kura wo tam ya na den because materiasi me na fofo a me no omuvu e ba wiase nyina obi ameki aden na me nko aden ampa ya wan hwe ye wo beka wa no eno nenne me no mienu
yete a away mu a ye tu obi fu se when na o adwen se wokoka wano why wadwen se wanu hu ampa ya we do me bi e mo de do me bi asese wo hwe be ma katachi obatu boto mampa utuma na si ensi hwe so ya do me bi ampa wo yo ba nyame de wo ba wiase se nka be enjoy we enjoy na ne sai ka be nya yafura wo ba ya wo bi wo kwa se be wo wo na nka oni kuru kwa nka wo pe wo de ne ma ba jeje nani na nso ewan ekuna bo no awo nso abo no sika nso oni bi wotu na hwe fie nko ye ya start thinking we no utwu mu ta hwe aba think bi ahwe aba dwene bi se me nko na aden na nso ne ye ka cho se nko kan wanu aduro enku because yaw ye nkrofo bi ye mfato ho a kire wo obi wo ho ase bi ye kwa koku no obi wo ase bi mpedi asema to no so enso last minute de bia me kasa ase musampa uti wi ase ade anye bia na de ma hia ni ade ase bia ayira bia na uni wo kura no nyame ampata uni wo no ye bo din se nipa so machine ba so bia na nko because of say aho kire ne no ma wo mti ampa ye se asembone ye dai ese hia ni awo ho ya obi ho no ma sebe wo hwe wo ba se di ositie ya ne nyanyam sitie nanso behwe na ba ma bia nsem fata no akoda no so no ne nanyam wo sakwa nyame ba yaw etu me bia ya na ya etu behwe se won ko hyentim anka sebe Asem Mpe Nipa anti afutu ara beka wano sentimi ni asia na wa misi so no na maseme yenka wo de ne ye pese ye katro mo atesampa eno ma no wa hyehya hwiagu eye ne kura ye nwa gitum ampa nkoyie emu oya emu odin ampa be ma nkoyie ye ne mema kura de ofo se bi ni uboto ma wasema ya wo anokwasem wo because the moment e bi ni uboto wonim san microphone so mo ye ntafo ahenasa gas electricity and school fees san microphone no yaw ebe ha dwen wonni bia eno na wanhwe a wo yere ka kire wo se ya hwe wafo yaw susu ampa so ye be ma na be ma drum me bia otim se wan kasa wo de ho ni ye be kasa asem wo cho nyame ampata wo be ka wano ana nyame ampata wo be ka asem bia ti awurade ampa yo ba wusi so ho ofe bibia wo bi nenso hwe obi kura na owuo na ama na kobasa ebia ho anke bia wo hwe owuo nti wo maami bia wo hwe wo mo papa bia wo hwe owuo nti suku kura wanti manto aso ampa ne nipa bebi wo de no masisi wo muti ton ya obi wo ho a wo scholar onimade pa nenso wan boafo ne wan ne ye kasa asem wo kyo sampa ewiase no enkoka wanu aduro enku ho ka e ba nkoto ho entwa se na nipa ye bo mu di kan asem wo hanne ye sole no enyo mu fitia no mo ye sa ade chen aye dan ade be chen na ade nso ede e be sansa ede no nsia bebo ebia na sa no nsia na wo de osusu se wani da so asa no ansa no nsia no na oboafo apie Yankopon ne hyebre sesafo nyame yi noma bi pia ye nti nyame ase ye ntwen enku ho bedu mmebi no akodo se bobo nti mi ampa menyi se mi ku ho anka maye me ho ofosu ene ye kasa yu akire obi biara enkuku ho nyabotre mu odede ampa enim na nso tobo ne Yankopon ono ma ne nsia boye no ono asa besa ma ne nsia foforo asa da yabo ebia na sa no nsia no na wonhyira wom nti enkuku ho ya medasi okay enuti wadwen ene kire wo se da so nanso so no ene Asem Mpe Nipa futuo ma wate ase se nyame a wo bo wo no one te de wo ya ase dia odofo kama kuma to ye mwate na ade a ama wo ye no eno ne ka kire wo se sene a enkachi nyame wo do de ebema 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello baby afrefre wudi ma me ma ne so kakra ma me why Pato me ndi Patricia me ka sesa kumadan ma me yenti o Pato na mi show Oforisuo eno fa mono Arabia Samson and me tia ma some kuna yankasa yami shira mo no nyama kuma so ade nyina mam yami shira mo bele na kutu amde mai yami shira mo bele ni dama okay hello Kevin ye what time yenti o okay me tia bibiara and also mama kensu kama
enkechi onyankopon ye ne nioma woni mwemu enti ana na onso a ochine bi obesere ane ni won sa o classmate o te ne kamu a o de ho na mfamo ye brubo na wo ma na mfa ye wa adwene se ukonum aduro ewu esa se onyankopon ye ne nioma woni mwemu enti no onso osa na botrasa onso mwedura abadomu manu sindamase no ke Kevin no say Kevin akoda no onyiro be ha adwene papa na adwene mu do papa hello the Tifoso yeah Ofosuo Pizarro Midwest Thinkers Martin kan dada pempa me fa konye na mentia abofra Kevin na Ofosuo sa abofra no kasa se osi kansa no aha be kasa obi na aka se na no enso se do wage to fom na wutie no adomu sampa ono ana twedi ampo nyankopɔ amani nyansa ni ndia okwan bi so a ye de kasa nyankopɔ nhyira no nto no kwam okay na Ofosuo ne asɛm ya odi abai ya asɛm a ɛsɛ eseni pabia nkunane sanse enkechi na opanyi bi na tolo ni wo se ibi sikwa ansa na wiase ni bi besie no ya na ifi ba bi ne ba ana apanyi se bonye no so ade bibia no bonye no bata ho sanse se ma okọ woni mu ntantem a ebi ya bi dia se fata se wo so de mampanifo a na se wo de tire wiwe ase no wa hwɛ bia na wa nya no saa Nemo mse okwa nyenye bi mu ananye bi ya de ma wa ubense wo ko nyina na wo esiesie wakere ma wo nyiri wa honam ni wu nyina na sanse mo Ofosuo tina Asem Mpe Nipa yimu bi yentimi ya tie da ko se da papa na adoto ne nsa afre ne nso nyanko ya etia sidie Asem Mpe Nipa ye sire nya mesa omma Asem Mpe Nipa enyiri ma ye kasin chen ba bi ya ne woni sanse Ofosuo sabe asema wo kan no ale amotivate obi a obi a decision dia na gina ebi o wasi se obeso kwa ya di tie ne nipa bia no enumre nipa ko jai sanse wa shiri pon kuna ne Ofosuo Pizarro ba nso manu nsi ne mi anu aka so mre okay hello baby afrefre odi be mena Ofosuo be mai yey me paso bre yimani sari ajurufo a na wo ko hye he Ofosuo ko papa ka ba binti ama me kodi mfo antika kra ho okay agorese nanu ya na me ba se ajurufo a ye dia manse mai okay yenti o ye di kan nyankopon hira o papa pa wo na omma samoa o palumba na abruati a o de abruati asese wo won knan ijo wa de be di ko mo fe ndi di kan nyankopon hira wo na woni bebi ensema wa kan se de ma me na o di kan e kan ye no ala so ka sa da fase no so na asamo mo no asen nkwa ma na nyaze me so me de mi semi na me da to nyom yewura amati de eto ni se ose enkaechiro enti si abotre ebeye enkaechiro nyame no nim enti wopa nyame so bebre na dima pa mo ye wai da se okay hello okay yey ayere ahwidi ekwaya na anam so no keka de ko mu budua si no so me am for masa made odo kan ne sa me bo a no kai ka je na meka no kwatepo na wonam so no to butu si so no no so ko baba system me ja me di le be set wo so ho ko ya na e be fe mo ko oba ma so fa na afena baba be landi am film kraba ba so producer no de wa hyehyɛ oba no di ofa man na ti say ya ti dey Teresa no so you ba di ball no basket no ba afa ese eto bi ko di ball sa fa nko ade ti no sa bo afo sa ba anda bi sa oba no de film ko de we fa mesre mo mo for small samandi tuntuma na yanko no ho de wate ba no wo he kokofu anyi easy ese eno me village no
na just ne plot da kwa ho Kai, Udi so. Nani Israel na nisikama jua so papa Anthony position da pomo asa market to. Ebi abishopu mo bi Nigeria mi chiano. Okay. Because ni afutu yi, ebi amika bi se odumadi omudi no, adifo ni chema. Omo ti ase omo ti aso de no omo je correction. Eni eba for ye mo. Eni afutu na etiawa. Enka chi mo da se media ati asase so. Enkwano ogbo show konfo to ni do to no bi enka chi ma ni da biarada yemi na baba ye mo abana si ama fama ya dia so beto Nigeria na fama ye mo aba ka ko show no ka me mate da sipi okay hello yeah ya me ba to astu me semi astu so yentio yo me da so me chaga na fo sabe o maji bom ti Sompa TV so enkachi enemu di aba so na hoko bu wi ase ne hihye mu o manu fi abo bebia eba no pa na gba anyimre na don fi bia second bia so wo nipa Nyankopon fa so wusram ebo ke a Nyankopon be ma ebi hira kwati ebo ke a obi hira adwanso enti Nyankopon hihye mu o se je wa hihye ne ma nti ebe hire enkachi no bia nye se na ba ma gba abo na atem abo na ntemye enti wo di obi ka so obi ka na se bisa ne ebe hire se nyabose na ebia Nyankopon be hira abekwa na wefi ya wukum previous time no nefa kwanya so ma chaga na funya ne da wase no okay hello bozo ye maju bro maju su okronto we wa wo de she be shumi ta bo shan bro no yenti o katachi eke ne su ta me mema nyom akwa o me tabu ne yasu akwa wada me bro wasa kasata kra me kan me kiti na ane se ai ko ko no se expo if you are saying na sa sisi you be is so previous wo ko tani pa so ngede o previous no ana kwa on kai na asem kwa on kai bi kwadi enti chafi we could have said be the glorious adoptafui omoye nfu ko tuntu nuya almost be man obada we sure e bali pa ho ani e se nkunti ma ni e kokunti ma ni mo ko tokwa binyantafo e bi se single it what can you kunima so na ba e wi asi e wu e ti yenu ya check akra shawe hodi e ta se pa se na wa shedi le shemi ne bi ade to tia se ne de yi se bunya ni abrabo ne de brabo no nya ke sa to da duwa ai ta ba se kifi to ba sani fi no afro nti na afro to so mu de be du na wo sane da ga si guru me tiye okay hello last caller o so me yi obana mi bia boko dia kama pa na mia no fa ofuna samwa no fa no ba obia wiye omo ho odin sa kwaban no le do ba de na se we wa wo de si SK Bolas nyame ene ine wade nyina mu wo boasi konfitum amichia me former MP Honorable Emmanuel Akwasi Jamfi Bemaba obaga me kan se ewia zaka wa ne ana unya sika unya so ne ganche omo obre onsofa ofa tetimu na nya sika wonu matrafia bi eye futu momo unu ba mabre unu ba da mako unu bi fiamate ne no je wa mle na so ofa kwan bi so ene fala unya Sorry, and catch your ma. It's a real no. Let you see the fashion was say, and catch it. It says, answer a guy, and show the dozen. Not just so extra. Answer a good to know. As I tell answer and then good. It's that the body is a little piano, and catch it, Emma. We are all for say, escape dollars. Yamene, of what say, when you have a judgment, you become over. No, Kate, you have a back. Hello. Hello. Okay. Yam for friend no emfa ensi ha. Anu ti okay producers yam fa ba kon kan. Hello. Kami twa wura gu so. Many ka to one pikin any my ma da ben ja. Anu producers adwuma wada wor ma Peter Asafu. Yan ko ye ni. Go to the kiamu kwa.
na ene de ya de dia aya di emi down kwa na ta marking down but you be in corner okay na ama ene waka ne elia na gabo ni Ukiya road na yami bo no time no yami woni pa mukia eti bia so me beto eti so me so ya me ni yami so bo ya mu ye won ko aje o so beto eti mo ni station ko ya mu ka ni bi bi okay ya for frɛ no enyina nsi ha na yen kan kyerɛ odasani bi o wo wie ya sese sadia brabon no akwa wie wo bia no nyantoboase wo nyame mu na ye den a wono a wobo wo no onim de nti a wobo wo enu nti no de abeda ne koda na da wo so na ya dwendwen da so a ama wiase ya afono wo no dofo enkachi nyame edo de be ma wate kama kuma efa etoyem me yo tetatu bafo eyedaya afidie we so a me bomenta ba menam soro mesai enam fom enu ti no aboa tatia no ankasa no obetwa su a ya no na maba so enye ye ankasa ya ho odin o eye dwumakuo bi atawroma ena Sompa Asem Mpe Nipa empempi no yenye bi ede besem ho ye ko computer so dwedi mra sisia na me ba cho we stranger in Jerusalem na so we stranger in Jerusalem ena wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher, and your 21st clinic, and any yampa, we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say, oh, be any what me say, a bus sciatica, the wabi woman was sayare, now what minim emu alpha and omega, I'll be 21st clinic, Ephraim. 21st clinic, any mojuma. It is a wabin popesa sciatica yare no tiasie sciatica yare no hu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mami nso mu fi se bia wati di no edi na yawo de na nso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare na eyewo a enye de tiasie sa sciatica wutia na anu mami bi se sciatica no akosi Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba Beba so me di me bato if se din na de no se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no yare bone yare ye wo na mo aye mobo yare ye wo na ma wo paachia yare ye wo wontimi ntina wo to so yare ye wo wonante kakra bia na wachia yare ye wo wontimi ni wukum na wontimi ni wo yire enna yare ye wo wonam ho no so sisi yare ye wo de bia na wo to ase tutu yare ye wo de bia na wo semu tutu yare ye wo na wanantu ebre yare ye wo na wananti na wo je hu ba bia nye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ya fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwum Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo nimu nuro a enu na bi ni mountain so this is 21st clinic no eye 21st clinic sciatica no wo kwa abontina wonya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se hedro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrese na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu die no ebi a wo die no wunti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so ma 21st na so ati say for 21st na to so ma me fa sciatica originator no fa to so ma me na me nim ni America sa yare na fu sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wonantu na abesi wonase na ekawo na echu na eye wodi amo eye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese aka wonkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo ni padua bebo ne nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsem aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa mi sisi achi fa meto ase fa mi sire mu no ebesi ase no emu atene
Nomme, ne timwa ye ne de adentia eye 21st clinic. It is a wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM Accra. Na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya. Wote se kakra bia na emu ka wo de. Wotimi se enti bi e twon wo na se e twon wo sem ene wo nanto me pa cho sa yare no ene e fa ne siatica. Na Ghana ha wo mo nimu no mo tie ase no mo ye ne yesam yare. Wo mo ye commandant eye pay setter, wo mo ye researcher eye 21st clinic. Na 21st clinic na eye yare sabia eti enye siatica nko ene ho sa yare bi omo ye hu adwuma ne mum siatica no ene omo de agidin ye bie ye nkura bata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya tre ye ntaba mu ya tre te se akukọ bati obutam kosia so akukọ batan a obutu ne kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komase a jisa me kosunya ne da bi ya bia bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout ho ne wo se wo fi Achimota Mall ene ba ase wo furo soro akọ Tantra Hill no wo nsani fa so ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi Amansama ene ba na wo du Tantra Hill runabout no so a wo nsa bonkum so ana mo so so a mo wotema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwana so new market ni ye twiem ana mo Kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no edan na hu mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo sinyane ye ne regional hospital first gate edi hwanimu ana techiman GN Bank dan ye kurom ana nkranza ye ban children's park muso mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwanimu takuradifue efie kuma number 9 taxi station enu si ye ginam brekum goso obuase eti abaye simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa ewraimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yangwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwojo no wo de fa bra malaria na ache wo diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute ya bom baso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache adi oi hani na surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules. Who's down complaining with Sicily Cocoa, Epe and Chuakade, and you would drink a supan and net. You could debrail a yama money mema, and your cuckoo Sicilia would drink a supa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memajina brand. Na a yamay. Na. You see, I was saying the problem here. Sweetie, maybe come on, mommy, I drum one. What does ye? I ain't chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't yeah, damn. Obie to me. I just happen for. Corner woman for down for. And the onion fear do me. FDA, Aji, a dready and cratoi atom. Okay. Emirikisi ya tumi eno ena ye frɛ no samampo ye di so ena ye jan show we ya ne Sompa Asem Mpe Nipa no de oba no wanya atenase ma me akwa aba ye ja Mr. Oforisuo obata pa bibia bokode pacho Yesu adom udin de sei pacho mi din de abraboama firi hin ba ye pacho me firi dwaben asante dwaben tuo serebu dwaben pacho ai wakosam ne sen a wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa se yemwa wo me pacho me da wase woni watiefo nyina me ma Sompa tiefo nso Sompa TV ne Sompa FM tiefo ne ahwefo nyina nso adwo na
nyam da ya wada me ba ha anokwasem de ma asem bedam o hawo ne amanye bi na me komo na me nte ase na ha me na hye me so enti me ya ma adwen se Sompa Asem Mpe Nipa mo na mo betimi aboa me de na me akoma ne ma adwen kire me no enti me de bedam na mo kire se nyam boa ma adwoada edadwoada me samra ye ne enti me ba ya na ma asem na nti na me san ba wasem wa wo de ba ye no se enne na obi etie dwumadie bia ma me bone to fama ye me pa choyo me dam ase me pa cho me ne be ma bi a ye friend Kingsley Aboagye ahenkura eware 2019 ewo tamale na me ne kwotena ye me ne wo nkwala be ensia enum pantafo no mu a ensia na me ne tena na setena na ye ntokwa ene ebro ene ade nti na me hwɛ sɛ emre kwani mu na nkwala na nyine no ebia obesesa nti me de na mete wona mpai bɔne akɔnkyena na me yɛ sɛ de bɛya obesesa na adwen na nka me ne atena na nka yahwɛ nkwala no nanso emre na ekɔ na nim no nyina de ɔya na ɔyɛ ema asɛm so ka ho afa beduru baabi nkwala no bia pegya papa etimi frɛ akwala yi bi mpanimfo no bi no ɔyɛ me kyerɛ nkwala no oye o sesey odidi matam kyerɛ nkwala no atembidie bi te sɛ asemdie bi te sɛ me moa na hwe asetena me na teme me moa na hwe obepam me ama makɔtena makura ase ensem keka bebre enti nkwala no kula ebi ade na wotia na otimi ka kyerɛ wose na me papa sɛ obepam wo no we mu nyina nkwala yi keka kyerɛ me ti me hwɛ sɛ de ne ma ɛkɔso na ɛha me enti mitimi frɛ no anadwo ɛde ne tena ase ka kyerɛ no ene ne kasa sɛ enkwala no eni kwa sese woni mi wo problem bi kula obema nkwala na tie nanso na nye enokra na wodwene okoso a ma me ba otoso mienu no mi kuru ka kire me ba ne se omobo masum e ma mpa akwala ne sa enetie eto pemanim mprenu owieye no ne papa ne gina ho so ohwehwe masum ti woka kire me se blog ne da ho no wo de gimi sa me papa mo authority me de blog no be hwu tirim bi a eye wo ba eye me second born enti na me isi oba na bema tina mi isi ni wadi mfie sei 21 years omo na etworo wase wow enti mi isi ni ama na mentafo no ne de ntafo ni di na chi ne teme ho me hu ana kula na se eyi mama me pa na okasa ne sa na kula na yi ne nsa me baba ya na suntan no wabo na sun na ne papa nso gina ho yima do ba ye twitwa na sun o ya twitwa na sun na me gina fe me bo mani ana ne su ti se ebe dru sa time no so papa no ono onkasa me ho esan said the engineer no nkasa me ho nyina ne se yesi efie ni bi watamale me ne nkwala ne nyina ne yete ho na yesi bi nso odwaben na dwaben de no yesi be 5 years kura ansa ene ye besi tamale de no na ye ba eye bi ba kura na se ye ba dwaben a ye ko han dan ye de daba bi basa abla ye ankasa ye wo efie esi ho adenti sese nka wugya dan ne ba akoto ho na nka ye ba ye benya ba bi ne ye di etira to no na nkola no kola hu se makome maami kurom na makome papa kurom na me papa fie ne no papa na anye saa enti dako na hye me so na me se me busa na maka kire se we de me sere na eda no watu wo mo tim no so wo nyemu yie enti watu wo mo nyina na me ka kire se we de me sere no wo de ma han bie mu a onya wan ru ento ho se de be ya ye be fie a ye benya ba bi atena san se ye wo ya dan de ye ntimi mma ne nkotre trankrofo so saa me ka se no papa adano anadwo ne de ensu oburu a wo so obo me odi matempa otimi di watem di DS biti se odi matem me ka kire ne se dan no onya bi nto ho no o ka kire me se dan be anda ye se dan no ntina me siye enya ntina me siye o me si ma me ma etinyo ntina me siye nti ukọ akọ ukurom na ko tena papa fie na dan ne de mfo ne nto so na odidi matem kwase ya nyina o ka kire me ti se na me ma no so nai nti esa na omo yemu ahye wom because omo nom de on papa timi ye ebi omu fi se omu papa na ebebobo me ti me hwe se de ne bo afu a wo kasa na ese me free dem ho ana me free dem ho ko ne bufu a otimi bobbo itupunu mu ne wo hye mu bobbo wa ti me free dem ho na me ko nkwala ne dem ho se me ko na nkwala ne kura gina ho asori gina ho a omu yem hyehye won kura bi isu ma me te se dai di watem se kwasia ana me se ya mo dem me enda me pa cho ya dai me ne nkwala ne dai me pie free dem ho a na o kan ne protum no loke etimi ne nkola ne da ya de kyen ye no okọ adwuma na yesen ko ma yesika ye be no aduane ye di chop money okọ no ama yesika e na okọ ye etimi no aduane mi ami yi me botom sika no aduane na me de homa nkola no so mfa nkoma
nkura ne de aduane ne koye no na osan de aduane na anadwo no de aduane sa ba fie na obetete ni nyina egu ho man kraman ene nkraman ne diye nti ade chi ye no me sole ye me ko toilet me hwe ho a fufuo ya me de koye na esan ya tete egu obebre man kasa na me de me ama no enti ode nkura ne ko school me se me third fourth born no oba na oka chem se ma da asifi ne kro nu aduane a na me ma ne biem emfa ne din ka ho na wo de aduro begu na aduane because wako busa ne dan ho asem nti na me see you ti bi da na me fi say bia wo di agoro ti me ba pani no so ba ya na ono so be ka de same say ne papa se aduane amen no ma me fa ne din ka ho enti me ne tra ho be bo so me mienu na oni maduane na oto aduane wa bonten na edi enti na ha ma sorry for na me so ha me ti me ko to ma sorry for ani e ma me de ken me elders ne me deaconess is by so mo ba be kasa kire no na aduane de se obufu kura eni kwan se ugye aduane oyire aduane di na wa na waba ko homa na se wa amokura na oba na no a efi aduane de eye kyan abonte aduane omo de betu na nim ene ba bia yete kwa wa emutwe pa enso so odo a na omo wonti omo timi bai e de betu na nim tu no fuwa omo ko he de oya na oye okay de oya na woye omutu no fuwa wodofo yenko 21st clinic emra sisi ya wate sanse se opa yaresa esi ase padia 21st clinic ene betumi aboawo the clinic of the moment here 21st clinic siateka yade no entim yade yie papa na do otumi dia bibiduro tu ase pa ema ahodene eba nipaduanim 21st clinic na sa siateka na eso sisi na fa usirimu na kokoma kusiu na ase ya 21st clinic ba ye no omo anu omo dem nyina no apagya won ama sisi omo etumi ko omo nyuma so 21st clinic se men kan cho se ya de bibire biada fa beda won ombehwe na won de bibiduru atu ase e de amount laboratory ne scanning fidi ahodo pi wo bi eno ti emanan enha wokora 15 branches en wo Ghana mamu ha wo sa wo manfo ya de e de ma wo mo eno ti no omanfo dodo no a egia yaresa wo honom 21st clinic yenye wudeni wuye bue chese omodwuma eso anipa kuma se o wahwada braka wone 21st Sompa TV no ene Sompa radio no ene wo abrosa kromu yekọ 21st clinic wote na yekotwe ya de na se ewu kuma se ehwada braka wo ase kase Cortesco junction enkran ubehu wo mu wo ho sa na sunwane enkranza tachiman 21st clinic was nyiminie 0540311311 0540311311 odofo ye kone ekotu koko na se ofrise koko no haye pa eno na kwasi broni friend natural pass ye no odofo edu papa betumi atu koko na se 3A coke capsules koko master yenko pebi ebebo yi papa 3A herbal center wo mo na de sa duro ya badwa so na edi omanfo akagina mu odofo koko no ama wo ye mo timu untumi enya onan duru ba bia osisi no koko na hausa no 21st clinic say oba koko duru nyina 3 coke capsules eno bi eno didi djuma odofo yanko kolinaka ba dani heba misti heba apidan ke benya bia to bebo e pa ne atu koko na se 0546107107 0546107107 akwantu semina express group ya fankoda no 88 se ukotu ukoye waletu asa ewo kwasi broni kru mo peka kraba sa adisua na akosua express group so beboa wo enti e ma kwantu sem ha ukra Canada, US, UK, Australia na Germany na France na say Italy kwoti apo ne bi babusu afo benye skapa tomatoes no so kan na say no mso om de amanfo kọ Albania no so ewo ho eno na chief producer so obekọ Albania kwantabisa no express group na mekanfo nam de amao ayakwantu sem omo de omo no libilibi no labalaba omo din wo soro pa say akwantu sem kwa de yemfa nkodan express group yemfra wo mo wa homa wo isoi 0552-822-7787 0552-822-7787 express group and I make comfort na mediamount Tabita was a clinic Tabita clinic se men kanchira wo say free screen no koso pa na free screen no ankasa koso no
atasoma so Pentecost asonda no oni edwa no na edi enhwani mu pa yenko na Tabita clinic ni free screen no yenfa ye honkogim ebebo yi pa yenfre wo mo ewa homa we so 0202 347 647 0202 347 647 Tabita clinic free screening no Apostle Dr. Amegashi ono ene pani kwantre for Amegashi and spiritual center at the aba wodofo yeko Apostle Dr. Amegashi ho na Apostle Dr. Amegashi ono ene ofiri na yem eba ne nsa no amoa no na haban hye mu no de nyame beye odwene ho a wonte ase haban no wote na sede osi etu yade na se no enya asem ketwa ya de bibire bia de firi tunwa no kosi na ase no yemfa nko Apostle Dr. Amegashi ho na onko Daniel chiri emfa emayen kama pa wonderful Apostle se men kan kire wo se sede wo si eboa Ghana manfo tu on yade ase no anodene papa na ukwa amakru kumase ha posifo edan dadanim one no na edi ehwani mu yako Apostle ho wate 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi odofo jisika tu botomwate Sompa sika kese odofo Sompa adwen Ghana fo ani kumase fo ho sense yakotie drumra ya haban so haban su wura mu o eno ti Sompa sika kese say tietie star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash sadeko all network select Sompa FM no obema prompt messages fele ni nyina ekokosia de beduru ba bi o se fa mobile money no number no so wudi ya no lebelebe no labalaba o de be ma sisi ya o se mega cash lucky balls was win big and say kese eno any Sompa sika kese no awraho samo ebi kwa wade ekonya enhira konya mu ajapade na maami die wo konya ajapade na nsoso punching bag na droso maami ti asofo ne tu no fo no ekosi sei me pa cho asofo ne tu no fo no ni nyina mu wantie enti wo masa ba second one eno nsoso no wantie enti na ntokwa no kwa na ekoso aduano no so woni enti me hwese de mesini ne te na ase won fa me ho me yare kura won fa me ho na wotimi nso amankola no bi kura kasa manim basa enti na tete me enti me madwen se efie ni bi wodwaben de a ene ma ba betena dwaben na ebia na me ne te ho no me ho afono no enti ma betena dwaben kakra na ma hwese bi ansesan ya beba enti me bai last year November no e bai dwaben e bai me de beto na busuafo ani se de me ne te na asetena ntokwa ne ade ti omo frɛ no ebusa no ka kyerɛ omo se me mu ade na me wo fa mo ka me mpanifo ka kyerɛ ne se ne omu ade a bra na ya ntenase na se de asɛm ne si bia yesi na sa ware na mo be ware ama ware mo ware nso a na mo agyae go ntokwa ne dɔɔso o si wono de adwaben ho de ne hwee na ho a wo ba befa nti dwaben de o ka so obeba ti wakata mali ho be pa kyerɛ nti wo mma dwaben ho wo nsi ho na esi ho kyena o ba ye o ma no frɛ wo be pa kyerɛ nkwala ne de omo frɛ na wade no de ka onya ka be wade ana papa mpa kyerɛ da bi wajai me pa kyerɛ wade ne de me ka se me ne gi ho bi mu ana me boa ti se de na apese ye se me ne ye japade me ne watamale fie na dwaben ha fie no nso so wode amema han a me kura me nisafo aba akokora a metimi akofie ho efie ho kro mo tete wo kro bie no ha wonim me obie nim me na me nkwala no nso so ba ko no to so 9 oye oba afi na me fa de se oye duru ne mpani fie so a se wo ne ma me nchen na nka me kyerɛ na kakra na ntafo no nso susua nko mfa sa nkwala no mum enka me ho na nka me no mo metena dwaben efie no enso ne nyina ya bona se da se anu amene wo ka se opeso o kyerɛ se ajapade no nka ho me pa kyerɛ sa no wo ka waka si wani me pa kyerɛ waka
se won ka ho wo se men ka ho me ne nya japade bia nti me kwa me nkosa ada no ya wada wo ka se wo mia wo mene pen me pa cho ya no kore pa me ntwa ntoro da bia la da aka wo ya wu me pa cho an wo ma posifo aso teye me pa cho ma nko bo police fo amane e fi an se wo mia me wie ye na me sole ya metimi wo no na me sole ye na me kokoto ho se me fe no ono ahwe se na me si tete na wo sa be bu nkotodwe e wo manim e pa me chew krokro da jo nti na me de ahomọ bro wo metim nti ade achi na me kon na ho nti me de ko kire boy bi wo kwan na ho ne ye free pa ati se no na ma wo kon na esa pa cho an wono kokko ntokwa nyina no anadwo dia no timi no da e pa cho an wo bu nyina achi no e pa cho an da o peso no da na da no wono edu anwumra obani obedi nkomo kama sede be ya ase ha oba ho ubejim sa pa cho sa na no tuban tie tike ka won kodia wo hwe na mo nche japade ni mfiri pa cho an na nkwala no so mketo na omo ni ntie ya no omo mra me nche okay oba no na asem tietietia sabu akoku kon Osei Awade no sabia ku sabia nyado ye mfa nko heaven to on de wo bone nkwa ho ban chief producers wo ne abrante no atwetwe nkomo ko tabuza no wei ona ne twetwe nkomo o se wo video wo tape bi ebebo sanse asemi ebe fi ha no acheyi pa na afi na mami aduru no so kokozachi akwaba Ofosu obejoso ka tachi tawu oni abrante ndi komo kosi sei Ofosu obi nua ba no de Asem ne ba ye no ma me fa me number ni ntudwa number ni 0244 80 26 0244 80 26 0509 49 84 0509 43 84 enye 89 abaida bia nye wona abobo se wu nyina na obodo ana ya na opesa de bia opesa hwefo nya me ho asem ka nye obi asre wo dem na me de no se number no me yam hye me se enye 89 nye na good TV so yi ena good TV no so no o da bi kokosa jide stand ya wo ye na emwa o ogotu edu be ya bo no ma bem na kasa dodo he ka efuso mpamu da kwa yi number enye 8 43 and was 49 o da bi kokosa jide stand ya no ya men ye yo sa ugu woni masio o pese we go bia edema no bi esre no bobo no foforo Asem Mpe Nipa Blue Dashing Line bobo no foforo 0509 43 84 Hey Asem da bi kokosa chi unyini oboso o de yem fantro yenko asem okay oboso video echi o di ma echi say ya na open and the good TV no so no bia wudi obobo okay my everything to say am na ba the good TV no so no oboso na amani nyina ba number da bia obobo and na my phone so oh ya atro to ani mate oboso ai yenko okay se bia na wa chichiri benche ya sa number na bitimi apreso na wo de wasem na ba bedan yen ebo no nsia ye wa ha abrani ababia wo ba so abenye babia da aha ye charge na emu yetu anamo a kasika na edidiska de wa na befa ho ka ofoso esanse ebre no ekoni nti no ye nua ba edi asem no eba ye no me frɛ papa no ni kunu no wotamale ho no menyi no edi nkomo asem o kan nyina ne se mebusa ne se onim ababa awai o se ane na mbusa nso onim ne sesen na o so na yere no na sia de oni na jai na mbusa nse ye nua ba esi oni na wo nkura na o masi fie mienu ba ko wotamale ba ko so odwaben na ja o magyae no oba no natena emfie bebre na japade no de ewum no etesen asem abema no kan nyina ne se wono mom de ye nua ba no enha no ho na hakura so mpa na wade aba no kura de wo ha no ho wo chese o se sei wo se wo ha no ho jo eti aha kura de ode ba me se na ya na me pe wo se ha de wo se ha kura de me nkante nua ba no se
aha ehe na eko aha ye Supreme Court itie nua ba ne pe ba bi di na kode a onfa nko Supreme Court na ha de wo ha no ho wo ba ha no ma onya results ba bia na fie na one na si no wonya ba akokura mpo kura no wano de aka se wodi wadan no ma ne ba akokura so onfa mo no ho bra duru ba bi ado ano don wura na ofoso mambusa ne se wonyi ni se tamale ho na wakakotena no enu nti na oka ne sa wo se enua ba yi pa ba bi opa bia onfa no nko na so mpa ha kura de ya agoro na yedie ofoso na asema ya papa no eka en no yemfansia se wan hwe kro be mambo afu kura sisia o de yemfansia o se agoro ni yedi wa ha okay ya agoro ibe hu ya ni birisem so a ibe hu ebeduru ba bi no entokwa be fono no ya ni abrantie no atwetwe nkomo mmire bi atwam ye pese eti na no kasa kakra Kevin Piatumo atna ho amtamina me wotamale na na asem ni man bi atna tabat na se ni ware wo nti du sam be wale me Easter bi na me ko no ho na papa o ka obai ede ne maami tire be ya ebi anke ma so enka atonchu ni adade me no be try na me no try no na kwa bi se me nko ana me koba na me nko ana me koba no na kwa bi se nipa de mende me ho sa because a bit number says me yare na me yare se ana se fi alo sinima o sika se banye adwuma sana lo be adwuma no na o sika no akọ ma wunya panyini ewo no ho a samo de ton wo de si ho na am say no business bi na make fa ye adwuma wo me ho na je se o ko ba na je me sunu hunu na je se bibi e ko ti de bit ma kan kan nya me ko na show mo na show mo ti ba sa no na osori a na o di mensem e de ko abonten ejum nyina wo ko ka mensem wo ema ma me bia ne ne figure me ho no otini ema no afutu bia otini te enye dan me wo ha wia me ne me ba panyin wo ha wia na ma me free ejuma ba me ha se advance won tini wo ha wia na jana kwan no nko na am say minya na kwan enti na o say minya kwan no nko na am say minya na kwan de so so jana wa de nko e kwan le da ho no because me minimum embrace say bema de ujai oba usuno so sebi oba am na ba wo six de intime mi jao sa mi sa mi jao sen tia janti ne ti de no si ye no ti na ma ebi kanam so se me di na duane because obi a oni ne tia wa start sa ne ma woni de na ti no ni hu enti otra me hala kakra ma ekwenim ka krante e ka no tata na I say yen kasa nti one day bi ana misusu me ne cha no ona me nchen o ona kwan le da nti dan bi ni wo a brother bi na de ba chibanda so me ma no school mo kontem nti me sorry say me be hwe kwan o ahu sisi no ye duru me sorry ya na me baba yo panyin ka chere say da ma ko no so ko also no one crowd with na hu the wo to we crowd one crowd ko nti okoye no no akoka kire na busa for say mama me ba na to so mi no wa burun sa ti sa ne tie de pini ni ho na nchen na okoka kire no fa no fa ne frɛ me tenka memda ne nka so na memda ne nka asɛm no so na already wakɔlu a tell me no woman masses and because oye be pain why ye pain film yi many if you know already what you can catch that among for on the wajame no ka wajame ti wajame dia ja na me trend baby na nkwani dia intin fa nkwani ma no because me sit down am omo wa ha omo tra edani me no efie ho na me no onentra na me hwe me ba because already me and I'm sure what they did that nti ni class na mo ko no eso mo tra ya nti o ha that no ha na papa kuma friend say ojo say aja oso yin ko din sabo so we jao no to any problem o jam ya say ya fi ipa de no bi tro so on pewa se pen no de any force se tin tra o me peme so
na sebio ma me ware ne se ebia le be kan ni anase le be titina na se na ni suban no on kan kre na obuta na ten bia so on kan kre se me no na ayo japade enne ba bia asem do me kan kre na kire o edan na eti gabe no ya dan no se ma me beto asase no me to asase no me sister me dinachi me family sika wo ko wo nti me family sika no na sa sika na me de me dika koma me papa se on fanto me de beto plot na papa ko nya asase ma me asase na onyama me no se ebusia asase na me kotoye na me to na e ba court nti na papa no sori a omko ejiso e ko di asem wo de bia tan bia na bia omko nti omko sa no na me ka kire me ko gabe na me ko yi asem te asem mu church ga akokra na abrowa de muntimi enko de bia court so am so me ntia so ena me twa asem nti me twa asem na me de na se me hwe o ma me to asem fi o mo tika o mo de ma me enti na me no I say plot gabe da gabe aye omuti me meto musudan ka minister ntimi feni stanistika edibe chiaka ntimi chiaka no na pese me de mustaneka mentua no di uye that kan nam de beto pot na ejan tin de mianam siye man ka se mianam si dan no but asase no no na ntimi sa we no kana mustapan bi na omo dan no sana anase dan je si fa echihoma enyina nsa dan me de ese ni sada be ye se mabusu afi na me we no ama me ma no eno wo kwa o ka ho no so aja me ne bo brand be bo brand ko si no se waja mi on fi ngara me ena so aja en pra ni am sure mo nti me ne kwa no ti je wo hanim already medical catching be pain a che se pe ta fi we ni die pen if you we ni die we mu die ni why we na ye mu dia na we ni die busia me do ma busia because am so me fe busia no ba na try na dey fear person me no ba na try mo worry na dey fear person me ban say 25 kanza na ne tene na nkakra wo ye ala na ultimate DC dan no say me to lutu o mo do am ye lutu nti na me kakra akwa say I say to the mo de to the mo ni bibia mi o we dey say aduma ben na no odi bua me o mo am hwio na o person hu nukure wo pa se me ma no se nkra no mo na mo ne fe nkra no se gena na o ma me ye do papa so what you here when is crap on fanya aduma sister no ahye no o dey open no kra na mo fe ono ane ma no ono an kasa ne ma no se me ko fa obi ba se o meka no kure wo ntabusia ne nyina nim de ekosoe wabusia ne ono ne de no omuni ja papa no fie kwanhe busano okoya no kwanwa ntra ko bo me papa no fie amanye se ne bia black na ye omo me se enya nam ka so pa so no ko bena me ka to no me mu mra ti me se de mra sie ma ka so pa so ko dem ti ga se o di me sa ko me papa no dem papa kuma no se me ka jem ko joyi orange tabo nam so so bia ba dia unye nambe ne odin taba set di na mo di na ni wo dem dia na meka na ni pa se on peria aja me yeden okay abrantie no na yekoti no na oni aberewatia na twetwe saa enkomo no na osu kunu no ni din de sei me pa cho de Kingsley Aboagye o tamale me pa cho an o ton loto no tamale fa he me pa cho bus stop na chiri hwa tamale bus stop na chiri hwa mo sizongu kwan ya wo fa so okoto plot no yamba me pa cho oboa ni nyina oboa me pa cho abraham hu no na me koya me pa cho TV mpo na oni bi wone dem akonwa ye transfer mpo na bi wone ebi ni dem ade a na wone dem ayempa na tape ba ko pe na ne bag ba ko na ne wone dem enti wakoto plot ni nyina menenu mienu nyina edi hu nkomo ebo ho mpaye ade akye no fro ka ko gabe no koto plot no ani botom sika no de koto plot no ti di waka nyina wo me pa cha oboa babu no kwafo ewo ha
eno ti no se eyampa se Kingsley ono ane koto plot no ena oyi akohye ni sister pese wodane na busuafi a bible no kwafo ewa ha eno ti papa trans wadawroma pese yehunu se Kingsley Aboagye ye ni botom sika ena ode ekoto plot no ena abewie sei no opeso osisi wo ba no wa bra wo mpeso be ma na japade ni bi eno ene pese yehwemu anwumere sei wono an sika ana se ni sika no kofae na empokura no eye abusua plot se de wo ka no no ana asem o plot no ye pese yehunu se wono an botom sika no de koto plot no because they say na ase opese we na adwene so kofa ni nwa ba sika na wan nti no koya asem bebrebe okay bible no kwafo ewo ha panipa akwaba yeja opanyi bibi aboko de nyame adom bibi nyame hira ososo se yeto yen safre wa ode se eyoyo nyame hira osa akwa ne so ye de sakra nwoma instant justice ne ehunu ye pese ehunu se papa no pese osisi wo ba no na plot no eyo no ani sika ho ni pese ehu papa no ni di di say papa no kwafo ye se Kingsley ato asase dwaben asase dwaben ye pese hu se sa asase no e Kingsley na sika ana ode toye embra mi se ni fa nye onu ani sika enko benkum tententen okay e onu ani sika ana ode ko hye ni nwa ba aje so pese osisi maami okay papa si ye wie de wa chire ne yankun we hu wo number no fa tudwa yo me telephone number na say ya na amanfo jo number no ba ya mo frɛ wo ya mo frɛ okay Ghana hansem wa ha o no kre na yeso ye boa nkrofo anokwasem abrabo mu hwehwemu obi wo ha se ya bɔ medua ya tomaduro saa nyoma ni na ye mu hwehwemu obi a opeso hu adwuma ye so ye se me madwuma ni metumi a kyerɛ wa adwuma ye se wo ye wo de ba wi ase ye ba kyerɛ oni na the telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 that's 0504 60 41 22 now mo frɛ we 0541 40 39 0541 40 39 obi a ha obi ada no so apese ye mu hwehwemu ema no se obi wo ha opese otu kwan opese ohu se connection man ampa obeya ama no odaada no ana no kre na oka bible ne be kire obu ha okwale be ma ana okwale oba opese ohu sa wale no owale no owale be ma na ebe boa no nempo be ma ne ye nikunu oba ne ye ne yere eja na obi ko obesuma ni ha fidi no akoyi eja wa adwo na we mehwa na ntuo na wo wanufo na owoto obedi ekire no na afi akoye bibi basa oba ni na prophet Dr. Joseph Mensah the bible ne behwa ama na obi nso ho no mo ane de nyade ene egu no so obu ha se ne de ne sunsun mu ade obi si ne de ne yade ankasa ni na yesa ya bibiduro de mawa hu beto kama ya lebi ti say diabetes pressure hepatitis B gonorrhea wo bible we nko na tumi hwa wo me hu se be ma no low sperm count bible we nko na tumi ye sa adwuma no nti wo bia wo se me yo problem bia kina eye santase nyina mfeje ko junction to america fa bedaye free telephone numbers no 055 44 77 959 055 44 77 959 and that's 0541 40 39 0 541
1 40 39 Prophet Dr. Joseph Mensa amanye bia ehia hwehwem wo de bedaya obenya anu yi. Okay, what they call that prophet anu yi no eno ewo prophet ho or the Bible no kwafo no kama pa yenko omra saman fa konwa no na prophet ntra se asemba ko de chiri no kura no enya asem ketwa kro ye be fa adwuma ya asem o kwakuyentie o yo yaw aya ba che chief woni ahwefo a de kan ni ehu de be ye pese yaw asem wo mse dan ye tra so no emere nti yentimi anko anim na mekasa asem ya che obi bia wo tie bia du me bia Asem Mpe Nipa ye programming tie na wo tie fa mu nsem ya wade bi won ma menko meka chopli heaven and fire awale enko awale bi wa wote ase na si yemi amene ma wo fe amene wo koye kompo a sa wade we wo te sa wale ho ye de be me ni nsem a yo tie ye boy tienya wo hwemu obi a intelligent bia ni nsem o kan yantro ba de tie ni oba akofa na se wonya fa no koma na busuafo ti tie saso mo ya na nipa bi wo wiase a me na me ye be me na me wa hwe obema bia obema na jo se me yire wi aduane a mini no dodo na ye bone a wodidi wo ba ntia na osuro se oba no be poison no saade no mo me hwe nie bema bia sabe pe obu oba akwasea edrume bia fe na aduane die no oba na aduane die oni because oni se wodidi oba no oba ne nya obeku no ekuo bi wonso na so obeku a wankasa wugimi no ama nipa na ku waso ba ma mia na mene ma wo fe uwie so no wasan na da ye to ne ma ba ma wo bro ba mia na mene o kasa asem onyame ampato be kasa hwe wo de oni ma nya no wasan na ye ka ampa e ma nya ye nim na so so no oba te ne se no ma nkoyi a me se fa ne koma na busua ba bia chechira boa no ho ne sane no o chechira boa na na peso sane na umfane nko baabi no akwasa no ho na wasa no okọ na ho ato maame wo kasa no maame nche wade bi o se o mankura ne didi watem so ati ase ya ofosu obusa no enya atem didi o kyerɛkyerɛ nsɛm kyerɛ na o mankura na dwenkyerɛ so ati ase eno ho na enya atem didi o kye o mankura na dwen se o mo nkeka nsɛm enkyerɛ na wanya sam na aba ba mabu am se ne hunsuo kɔ ho a ka wonya HIV kwa nkɛye ba mabu ha oda ho na ofa wa na ne hunsuo kɔ ho a me si wonya yale foforo bi ankɛye ende anche bi anya bia obenya no aduro because ba ma wonya na onye ene ba ma de na aba na ye ka hwɛ ye nwa ba man ade e wodidi wo ba yi eye nkwansesem emfa kwam because ye tie no ni nsɛm a wo kan ya ade sɛbe kokosachi frɛ no kokosachi onya bonte so ni o wo ye hani no frɛ no eti sɛ ogyina o twampo asɛm be bi ode kɔ ne ade a asisisɛm sese ba be no kwafa be kasa de wo kan ya pa emema bi ye saa na asase no kwa sika nam de to ya no kwa no minwa bi de ampapa sika na ye den awo be ma no okuta strategy wo se minyimi yo so ba me no wa wo se na me se me megao na masumu itu ono a wo nsum he ma me ka asem chew enne oba bi a wote awade ho wo hwe na awade be ma na boro ne akoka wo se mate opo no wadade a na dade no oba krokro wa wonya de ne ho ka wie pe ne na sei no satan sa awade ne firi ho ko me maka me siga na ha ya wade ne yenti ase ye gina sorry them can send for better for worse the worst no what you say de bia ya wade bia de pa ne se oba ne kama o ko be ya kama sa ko sere wona ka kire o be ma no wo sika o wona ka kire o du me bia no ma sesa nyankopo timi tane no ma e so wadwen hwe se oba me ma ne ye se ya oba be man oba tra me ho na ye sa hwe no ya oba yi ampa oba se bo no so nya nkyere bo de sa wa mia ne mene so ti ase ana owo ana onya no didi mente sare obai wa mia na mria ama ne abaye kompo obi di hye okofa no enti ne yesi asanto okoware oba ye nkase by force ukokwa na kuta bibia na still misa se me besre mutie die pa
ye didi mochi kwa wale ni ade koja wale mamwa munti ho nso yie se woni minyansa bia wade bia akọ wale bia no matter what say wo sika watoto no ma patoka akrasi so still wo kosre eti oba ware na sabin previousa wo kosre no sa wade no fi se wonti mu akoma hawa jai me wale enkofo oba ma ye ne basa anye wasi damienu ba ko watamale waje nkura yi nyina to obai seven pre mema bi ho a ena mesima mema na dua na one ne daaye dua na one ne daaye se edan ne de mensia ma oba no mesima mema de nkura no mo free hifa sebe akokọ kura sebe akoma ete de bakọ odi mike gudu so bema bi atenkura bi afro mo ma me ho epolito nkura na dwama ma bi aye basa ma bi era ko mo na akasa wom 9 months no ewuma obi timi kwa wonu awu na kura ne tiase aye kwasasam ana mama ni bidi ade no ene japado bi de kwan fa wo dan watam wo de otim wo de oso ma han enti bema ya obaya wo ba wo dan so asabe pra wo bema so na oto ayire no eye hwan semisi ma me ma aba okay edu me bia ma me ka samcha obadu aboka o mo ye very careful obadu abo eka etu ye bema na ti wiase me so oba wo tete o mpa oba na ho mpa ono ana so won ti awale na sibio na wo de wo ye no awale won trase papa ya mo de bia wo boni yiri na mpanifo trase asofofo trase ni aka o ko ye ne na kasa dako wo de aduane ko mani kunu wo afuom woduru na kokko odwama na be me twagu baba no be jimika be bo amane se yie de makohu se asem na no amokan no me kunu onte ase kokko awaye ni siwa mame no me de adwane koma no na wahume me duwo no wo twa kokko nyegu nyina wodi matam kwasea me na menye kokko ma wo behu kebu na nya won kase ne mayaw no be di ba no be ka che banfo no mo transi di asem o mu wi no makodo mo de ho ayewu yaw okika se obeka na be man frefo mo frefo akwasi na no so aka se bia na adai jaja menye sa jaja ye no wakasa ena obai esa ne be man ekwadaaye obai kasa ta se wo so odonti ya na oba na wasa de ne ho ama no tie edru mebi wo no ma dwane opedia so opedia no nko ne nkomo edru mebi ma mo so menye wise kaka so ta se yaw wo mo kwa ka asem sa chance ka asem no de wo obai ken company fo mo chance di asem o mo ti de oba ne ka bi edru mebi a wade bi na mo ko siesia mo hwere ye ko no na mo ngu no na safa na samko yaw omukoko da na dwobre papa sol police sekam obeku ne yiri ena nyankopon boa obe no bo no hwom ena kikra ena obie pru na obe nam koku asa na dwo kiki ko bi majimi ono da wo gu no so sa ade asenti ne wa hu no wo ba en omo baba wo da ni mabufu oti no twitwa akoda no bema beni bema wotimi ka cha ne ba se fa abuobo o ma mitrim po ma mi asum wei awade we yetrase ka ho asam se ye be siesie awade go ye siesie obema bi obo wa ko men ko ya je na ko na ma na mo je modu me bi so mo adwe na eya na mdim sika ya adwe na ko ma no di pe de o ye ni onim se oba pause no edu me bi adwane bi wan fa ko ma because do o ye onyentu wo adwane no onim se wo be kuno emema bebre mu no o me ri adwane no do mo didi ma ni bi nye edu onim se sa wan hwe na ma ni na ni na o no tadi ni ri adwane a ni ri be kunu because do didi ni nye enye ye hwe no ma bi okay ye hwe nyoma bi eye na metufa na makota male abrantia ye fenu Kinsley Aboagye ena menini ni asem afidie so na onka hunu se wo ka anibre so eye tietietia aboa wo se utia na wo ka wo okone ba bia ye dasani nti wo hu kura no wo dwane na mom se utia no de obeka wo se wobai enkura sika wode eboa wo dansie nim kura no wo yire no ono aduane ma odi si wo ntaade o ememba bi nsu anyansa jimi no ya doso na mesra busua Kinsley Aboagye firi mu a wo omo odwaben wo ho se wo bi wo dwaben na wo tie dwumadie yi a Kinsley Aboagye ono wo twa loto ewo tamale sana busuafo etia omunye very careful and very wise if you say wo aka ni breso na me pese me kasa ko akiri pi
ma me ka wakoma to ye mu ate na so oba no wabobra wo ye panta fo mu nsia na so ma na ni biri sugu su seya ebesi wi a esewa aba pa ka wakoma to ye mu ate kwa wakoma to we ni Sompa Asem Mpe Nipa no Osei abaha ensi aga saa asem wa amanfo record nto ho ne the feedback ne beba ebeyi ni sesini saa kinsila Aboagye tamale no ebeyi ni sesini saa tamale ho na asem ketewa bia mfiri ho ma mafidie so da saa na papa bi so ye drugstore ho wa promise wo baabi emu promise ni nyina no wonpeso ode sika no ani asase ne bema saa wo ba na ye kana asem no ni nyina tamale we be saa ko tamale ho oba pagya su no wate oba su sa ya na mewura ho aboso menkunum ni mu akwantuo yankonko yanim asem tetreche ba ko adachiri na saa asem no so ano dene papa ye bebo ahwiri ba wo me firi se mebre no ankasa ehwa kakra na so asem no a eba no enya asem ketwa womanfo dodo no a ma me wobetumi asode womanfo dodo no na ani abre very desperate see pa adwuma ya Ghana member na ye musa se kwa ben ye faso for adwuma wo member e protocol all together na sa protocol na da misia no ho ebe ya asem foforo enipa peso wo ye na adwene se onyani nwi obemia no kete eno na akwaya asem wo man mu yo ma me mo akwaba ba tampa bibia bokode watrene na ho yie die azuka monkata ma me nenim oseme kata nanim obekasa frise wo bia sisiu na wo ba beda wo ka TV so a wo se yankata wani mo bonne ne sei eno na ya no Oforisuo Aboagye mo ka kire me tentem na ma drop story no nyese ma be translate to you udin de say bacho ya fa ma bra hene wa o hene wa firi hene baaye bacho me firi kuma se kronom kwapra ma me wakosam ne se abedi abeda Oforisuo Aboagye ne na pamfo bacho ma ne so kakra bacho me da se me chia Oforisuo ne na bedwafo ne na tiefo nyina ya Joshua hene wa pacho obabi na ebu mu kwase oba ye frɛ no sey pacho ye frɛ no ma minyako na ebu me kwase na me de ba dan tiefo ne friends ahwefo nyina ne obedwafo na maka bia ma me yentie o me pacho obabu su wo si afrɛ no ma minyako pacho a otie suofia a oton banchi wo so amidwom ene kwa banti madwom ne race course nyina woton banchi banchi ede chi gare wo fufuo pacho banchi aye twade wo fufuo ya oton no moto mu ana osiesie pacho oton ne moto ono ane kofa wo si friend say ma minya akon yentie o ti na me si me pe migration ama me ba ena me ka share na me ni di nko no so mi sister bi ye bi wo Sofia oboa enti ene fa number mam na me fama na ma minya akoje me number ana ode ma sister no enti ode ma be na otwe ana o frɛ me sister no frɛ me say ma minya akodo number ma me say open immigration am say mpa chwan na o se ene me boa na me see you enti mi wo fia na o san frɛ me say ye pese e process asenti fa akola ne passport picture ene ehone mama minya akono mfa mbe ena me de mama minya akon immigration ni no immigration si mama minya akoso immigration mi de mi na menim no your friend say o se o de amaredua edi o de immigration mu no me pa cho sa na mama minya akodo no okay ena sister no nso me ne kasa sa na o me de mama enti mi de akola ne hone mama no enti mi wo edwom na mama minya akobe ka chem sister abna eso obi ewensem na my sister ni sika na onfa ento credits ya wo de wa mami nyako na e ka kire wo sa be ba try ya wo ne wakasa ena mi se me mane sa na eso sister na bi ewensem na mi koyi 500 ena mi de send sister
Tim this and also why are DNT a best starting process in Yampa next week. Let me see you. Till next week, you know, let me go hospital, cram a bow. And a sister and a friend, Miss Sister, Mpesi a shas in tea. Send the 15 million. 8,005. Now I am fine shas. And me catch and say, me bow, me hospital. Also, yan and term and penny for say, penny for and immigration penny for. And penny for me first a camera. And I'm here so, maybe if you bear 1 hour time, to me back, me send them and to me bear fear and I'm a call. Mobile money raho. No, mammy number, so me send the goose carry a sad number way so. And I'm sending goose. A friend and sister may send you also send who send you about my radio. See you. And I'm sending into what they send, and of course it's 70 million. And to see 70 million, I'm sister, mammy apple. Sister, me nimino. Me banner so no eastern region were bent me per se. Me name a banner about fear now, cheer sister and fear. Mammy, I can say, and name my main casa. Or my miss, who in here so bad, who call a sister. Mammy, I can mammy. Mammy is minimum, mammy, I can add a so mammy no. Seminin casa. And who in here is that named would you know I saw best and this canoe. No, I was it this month what they can't weigh you or more no. Na one money or banner, every year no money number. And I'm saying, mammy, my name is sister no. What's the other woman? So me, I mean, I wouldn't me. Okay, sister, no dear, unim no. Na mammy yako. Mammy yako. And na unim no. What of your corner VG Studios a one cry? Na Novigi Studios no, wamo animo juma. Cameras a Novigi Studios no, or wono, enya Asem keto akra. Or for the titi ni tiam nyina ne se. Novigi for no, otwa mfonyina ani krojen. Na koba no se ayiyo ana se apontro nya bedintu bi se otwa video no so dia fepa. Orofo no vigi free adwuma no enye nne omanfo dodo no a ena di onwuma koma wo mu a omonim wase da biada se ye pade bia ye video ana se photo e dia ye nkai dumpa daachi bi dia orofo no vigi studios e won kran malam abase first ko street ni mu pae ho ena no vigi studios wo ye mfre wo mu ahoma trufo yi suwe 0574 715 778 0574 715 778 and Novigi Studios say your photo papa any video papa na wo pedia odofo yemfa enkoda Novigi Studios odofo so for reko heba clinic yuko so for reko heba clinic no wo say yakurase aduru reko heba mecha wo dia badwa so omanfo dodo no na ebubobi wo twetwa bi na nyoma akonkai e de ama wo mu say yekoko yade sisi yade pressure no wo so ye low anase higher bema onka sen paso eno ne ma no omugu aduane so kora no wonya adaje efrize duty a perform se bema no ade chia empai so na da we da so nyoma ye adwuma so se ahuhuru mabeda fom oboa nyoma mfa bema onyoma wo fom na se wuntimi tietia gas no so ka no ku speed wo pa no so dia orofo sofo reko heba minister enu bi eneso pe na hononom ebeboa pa na wo pe sofo reko heba minister ni bia na ediwa kaginamu a okofred mens kewu ubenya bi time fm ewo boase sana free fm so tachi manye boga one of god pharmacy ubenya bia to ho promise heba bo adum yenko na yenko pe sofo reko heba minister ni bia ebeboa pa adwuma kuo bi ehwehwe marketers yo so mbekwa akofa adwuma na ba na nyoma akonkan pa eno nti se wawie ss ye ana se ha wukura degree cross so no be ya adwuma ni nyina yisika sem ya orofo wose ka onya obi a wote ampa ba me sokoban ampa yo trede pachi number 1 pachi number 2 ni ahojo ka beboa pa se wani je ho pa dia yemfre frank ewa homa wi so 0527 996 399 0527 996 399 orofo adwumakuo bi o onna dia bedan se yemo dawuro na nanem akuafo se fertilizer boa wo mopaye OCP fertilizer na nanem akuafo na se menka na afra se wo mo de OCP fertilizer di dwuma no ewo afu mo ne
ewuduru afom ho de na kyese a nika kueni bon hwere mo na afom hwede a na tumi se na nwoma na sodo so obete na biribra na sodo so de a eyisikasam ya orofo yenko agro chemical ho meka kire wu agric extension officers no omo wo ho omo nim OCP fertilizer he ombeche osiro besi di asoso no baye na se obenye sika bucho afra se ka boy ni nyina no OCP betia man wate yemfre wo mo ahoma wi so na ye no mo twetwe komo fa fertilizer no ho 0345999437 0345999437 OCP fertilizer na make am for am di amount Lawson beverage semen kan jo so Durema Bitters ene ginger ko na badwa so hatwetwa bobobi be maduru ba bia wo kwa yi am onum mo na eduru ba bia utwetwa bi sa anu ka bi kire wa ase no enso nye se okodi dina tem bia na ofere no wanu afufu awie na Durema Bitters na aduane nduru ewomu no nya asem ketwa odofo na ginger ko no so akakaduru so no de etumie nipaduanum enya asem ketwa wo sport wana se pabwa Durema Bitters ene ginger ko to be 1 to 2 to 2 benya fa sopa wo wholesale na tonsan so a ene lossy beverage fo nkasa na ubenya fa so botwo wo wonso ba bia tonsan etunsan wo Ghana mamba bia Durema Bitters ene ginger ko edi ahimpa 0242133577 0242133577 Durema Bitters ginger ko si twabi ne gina wo na so pa Odofo Ghana fo agye bia atum ene ho adanse na medidi am utwa bia uti nyawo ya hangover bia nim ena ominimu moton aponto nya badi nto ne yuyo no nyina no eye klobio ene ye deyo ye ola size ho ne ye wo adantemo no ene ye wo ne kan eso ho odofo na sedi o manfo edi klobio ho adanse no se wo ko mutuo special die ho special omo ko restaurant akese nyina no klobio kama pa Ghana fo age sa bia wi atum anya asem keto akora woni mfiedu nwotwe fo asem koso ba pemfo untumi numbi o mo ba kola no fo so klobio utum nom ne sa orofo yenko ni ko pe klobio ne bi na ebeboa pa waponden ebegyina so bia enoa ene klobo okay eya asemo eya asem kase pa Bible no kwafo ewa ha asem no bese me bohwiri nyame ya adom ochena meto aso me bre no se papa ewa adaje no be ya mame ne ana se chena besa ba be ya mame dia okay ye pese ye hunu se chena ye beto adwumadi ni so de na me pese me hunu se mame a woje sika se wode koma migration ni no eyampa se wodi koma migration ni no ana se wono ankasa gigu ni botom didi ni dwuma ehwo na mpese ehu ye pa ne ho ntoma ozi a friend se ma menya ako oton banche wo so amidwom na Rose Cross na bantoma jo okay wose ma menya friend se ma menya ako akwapa no kwafo epese hu se ma menya ako wo di ni dise abna hina wa 10,000 no de man na ayampa so de ma migration ni so onfa abna hina wa ba adwuma mu emra me sanifa wanfa ma na enko benkum 10 dabi wanfa ma no office ke ma efuru na ni abie o si a friend say pacho ma minya ako pacho a o ti asufia wodi akofa banchi ojeti ase abeton agene mfaso wakwara akofa banchi osataso aton agene mfaso banchi nko na oton sama no ya no mo akromfo binom omo bomman na woba otimi yusu na adwini sei no ni kunya extra careful yes adabi abetuaka me ya sure se banchefo nyina se atiatisi ho ma me na asam no ba ye no o kan kire banche hema pacho me kan kire banche ya fre banche hema sai unim ne din pacho
Your friend Nana sa. Ekoba sa no. Ekoba sa na ese ka ubo banche hema na manne. Na mpeso obi abet no akata so. Me nkata so ame ho no me dia man na me pese me hu baby. Na o kat empempu ka so o jiska na de no ka. Me friend na no akate me. So see dia o ka say ya married don no immigration no so me friend na or the mission say 3 months. 3 months no so ye September ye be. Okay. Bible no kwafo ye na bi immigration ni kura e de ya fan koma no immigration ni bi ani. Papa na che se maame no wotwa ntronye sa. Okay. See nyame ya adomo na wotwe se ne ye be se hia. Ayede ya se no instant pa. Cause se waboma me nyansa koro no. Nyame ya adomo asem no me wuram yie pa akina. Enuti mesre se yemfansi ya me bre no. O se mi wuram na o se ka Bible no kwafo akina den a obekọ baabi. We are na manfo otwe no na se bia ku se bia nyado ani dia wo de ma Asem Mpe Nipa no meda na se o sa akwa no so. Se wo ye ya ne apa ho ntoma TV so a. Se wo huma me nya akonkwan wo de wafa so. Immigration officer bia ni baabi a. Penifa number na tuga. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 okay ye beda se kwaku mabo ahwiri nyame ya adoma wo kyena na ye bewura mu ye pa me bre no wo se menya sima enum bi ede to akire ede ma sida worship center ovia ha bishop abesati kwapon general overseer ha kwaku ye mo we nhwiri nyame ya adoma kyena me pagya ye mo nhwiri na se de funu na abi ibinum sa na ebeka no obinum eti ya oyenye ne sa okay na yemfanto mate e wubika 055131 055131 0548 0548 yankon homa ne so na first case no womanfo enka ho asem producers ne we he na yanka ho asem 055131 0548 akasima mienu yemfa 12 course bi ede ya asem no metabiri no kyena kama pa hello baby afrefre udi me brani swa wadawroma I still nyefo yanko ye ni wadawroma ofo mesre umano dika by face case no tamaledia no let's say man say wanya sampa no kan kire oba no so this because one at a time oba na sini ma one bia na man wanya sa na sema o ti tamala o ya no shi bo ma no ko be ko da okay hello baby afrefre udi katachie hello wako hello good evening majo su eburu be men na baby afrefre patati kronom yetie o yo ko bla musi kronom okay yetie o yo oba na o si oba ma na dey ni be immigration no so ma na ni anawo ni di kafi na so this scam no kaskaki bi e tire ko ni fi no for the personal evidence that we say immigration ni azana ka di scam no ya yi ni ma no mo ma tire ni smart ni ya ni aduma no okay e wo so you smart pa hello majo su eburu Peter Safu Mulai ofu mani o be to iti ana teme me ya pa dia na iti de bia mun tie to pa Asem Mpe Nipa na mo ni na ho ni de ya yi tie ti e ti de dia yi tie Asem Mpe Nipa ya yi ta hu de ni pa e war gracias no okay hello Asem Mpe Nipa so na wugina yi Mami no bi kare, ni ko ni ko ni
play at oh then I'm going to say Papa na go to control about the community e Papa what you know what I but my thing na because na na ita it is a career mapa if I'm a much of na part of our one thing no okay yeah Asem hello 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 yee le poitou comme comment Alex et ogolo bomb ça ko jamano desi okay yankoya nim last caller yankoya nim mebre na ye be yo tina mayemo wa basto tina yemi aba na odikan ba oni ni kuna to na otomale no oh yin no me mani bi o wa se bi o mutin ma di yankasa aba woni na atifi no to make it say a see where they mobu said ya tina anyi mi on be ma o ane be ma ni be na bu se ni bi kan wa na what is them ba ku be mo to say say ni dey abuzabu feel to on pass and papa be dey en tell mama on tia mo mo se rant ma ya wo Sompa no okay hello last caller oh that is be come the cry hello yeah na Sompa ma ka cry bi yankoya bre na so of me ta Asem Mpe Nipa anokwasem nsu be bo dey enkusida eno for ne ayi mo lu ma nyina da dia mo je mo yiru no mo ma ho be je we ni ya fanye duma bia de fa bu e kwa ya tell be to makri mi ko de se de ka o mi mu ta ya ke chama ka de ko fa to ma mi fa ma ho ada o be o to manki o de na ko o ne je mo bo de o de no tele o de o ne ma ko yi o ko ti o yi dia ma o ko ba be ya ya chine ba de duma no okay Oforisuo Aboagye menema pamfo ye ko Sida worship center bu akofodua Bishop Albert Saki kwapo general overseer wono ena di nyame asemo emu hwam pa Oforisuo Aboagye menema pamfo ya kram ye ko long time